Bos Wawan ini sarangan Mun Majah Neng. Iya. Ku nambe tepan Hengge, ai suka trek. ku nambe pagi Tang kembali mocis. Bapak Rahmat Iskandar anu bagi Soloyong, sareng salira salirano. Aa Judin saha anjen Saha aja. Bapak Haji Noki mah ketua kaliber manis imut Bapak Haji Noki ketua kaliber Menal Sari. apa na yoga RCTI saya bintang Acing Timor. koyong kenal Acing Timor Panglima kaliber saha anjen Ya hehehe. Aduh Bapak Lurah Rahmat Wamaya. Iskandar sana minang Saha sing kabina. salira Salira kagungan asa kagungan saha. kasepti Kasep. kabina bintang aduh saha ajen Hehehe. sare salah Dikit. saha ajen sare salah Bapak Lurah Rahmat Iskandar Acawing Aturan. mana di mana Acawing di lampur aja koyo aturan tapi minta asa nu gaduh sajen Bapak Lurah Rahmat Iskandar ku nambe tepan Bapak Lurah Rahmat Iskandar ku nambe pang di sarangan Acawing anu bakar Hingga. sarangan salira Acawing anu mana manis imut Aku baru sayur aja. pinang koyong kenal sajen Apu. aduh Acawing saha namina Bapak Haji Noki miwa ibu salira kagungan asa kasepti kabina aduh Acawing sajen Bapak Lurah Amang Kertamana Sukasari Jatiluhur Purwakarta sare di sarang Ajudin Acawing Acawing Ajudin sanajan Wa ojos Ojos anu bagi Wa ojos Sanosa Ajudin Bos Nila Sukasari Ajudin Bos Nila saha anjen Ajudin Bos Nila anu bageun Bisa Acawing mana di mana Lurah Amang lembur anjen Lurah Amang Kertamana Wa ojos Ayo Wa ojos Acawing Bapak Lurah Rahmat Iskandar ku nambe tepan Bapak Lurah Amang Bapak Lurah Amang anu bagi ku nambe pagi Bapak Lurah Amang Bapak Lurah Rahmat Iskandar Lurah Rahmat sareng Iskandar. salira Kades Bapak Lurah Kertamana Rahmat Iskandar saha anjen Lurah Amang Bapak Lurah Ahmad anu bageun no simpati manis imut Ajudin di sarangan Ajudin
bos nila saya lupina alura aman ajudin deui anu hadir bager kertamana koyoakeun alura amang ajudin kertamana saha alura amang nuhun waduh ajudin aminna ajudin bos nila Sukasari ajudin bos nila telah hadir Agus hadir Agus Batak anu simpati disarengan nya wa ojos aya wa ojos hadir nya wakil ojos hadir Acawi hadir Acawi Disarengan aruyuk iya Ateja hadir Ateja bos muda mana di mana Acawi ngajudin anu bagi lemburan cek oyo ejeng kabumina Aki ejeng hadir teteh iya ajudin anu bager pengikut telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi lama sudah ku menanti alura teja Abayun Sukasari Jatiluhur jenuh rasanya alura teja Pak Abayun tidak terkira itu segala-galanya oh tidak terkira itu segala-galanya Bapak Rahman oh tidak terkira itu segala-galanya oh tidak terkira itu segala-galanya ajudin acawing anu bager kurindu gayamu ketika bercanda tawa lepasnya ceria ajudin di kurindu gayamu ketika berwajah perlukan segenap jiwa kurindu bagai mana engkau membujuk ketika ku meracun alura berharapan kurindu bagai mana kau mengasih acawi ketika ku bersedih acawingnya dari anu bager kini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi lama sudah ku menanti memadu kasih jenuh rasanya rindu di hati acawingnya dari oh tidak terkira ini segala-galanya 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 Agus Batak Agus dari anak bager kurindu gayamu ketika bercanda tawa lepas dengan ceria kurindu gayamu ketika bermancung meluluhkan segenap jiwa ojos kurindu bagaimana kau membujuk ketika ku meracun ojos sabagi kurindu bagaimana kau mengasihi ketika bersedih ojos anu bager du bebe anu ayana mata kina sagalana
Monegara seri matak minang aku lucona Monegara bagara matak minang aku nyana aujus Du bebende anu ayana matak minang sagalana Monegara seri matak minang aku lucona Monegara bagara matak minang aku nyana bakal rahmat Iskandar dari Rasul Kusai adat sepuluh acawi ngadai anu bagara Rasul kegauring adat monagaji loba pisan pamenetan acawi ngadai anu bagara Du bebende anu ayana matak minang sagalana Monegara seri matak minang aku lucuna Monegara seri minang ku goreng patut goreng patut